Totona wa lefatshe la Estonia re ala Karis o tsoga a goroga mono ka moso mo letong la semmuso la malatsi a mane. Balemi ba ba thusitsweng ke puso ka lenaneo la temo letlotlo ba lebogetse ke monokeng eo ba re e ba tlhofofaletse go reka didirisiwa. Metshameko ka go farologana ga yone e kaiwa e godisa itsholelo ya lefatshe ya batho ka kakaretso. Taposa ke ora nlang ka puo ya diatla mothetsong ka mogela ga bodi amogele mo pegong ya ntlha totona lefatshe la Estonia re ala Karis le mohumagadi wa gagwe mme Seji Karis ba tla goroga mono Botswana ka moso go simolola loeto la semmuso la malatsi a mane. Loeto la gatotona Karis le gatelela tirisanyo mmogo ya lefatshe la Botswana le la Estonia e simolotseng ka ngwaga wa 2003. Mafatshe mabedi a setse a nna le ditirisanyo mmogo mo go tsa makgetho ga go dirisa maranyane le tse dingwe tse di amanang le tiriso ya baranyane. Loeto la ga Karis mono le fa mafatshe a mabedi sebaka sa go thatagatsa tirisano ya bone le go batla methale e mengwe ya tirisano ya go balelwa bojanala thuto le tse dingwe. Totona Karis o tla bo a patilwe ke bagolwane ba maemo a kwa godimo a puso go balelwa baitseanape ba kgwebo. Lefatshe la Estonia le mo kgaolong ya bokone jwa Europa fa lewatleng la Baltic ebile le itsege thata ka tsa maranyane tsa ditirelo tsa madi go lema dijo di tshwana le ditapole mefuta ya mabele matsela le chemical le boitseanape jo bontsi jwa go dira metšhini ya dithelebišene le tsa diromamowa e rekisetswang mafatshe a sele. Wetso bangwe ba balemi ba ba thusitsweng ke puso ka lenaneo la temoletlotlo mo kgaolong ya borwa ba lebogetse ke mo nokeng eo ba tlhalosa fa se ba tlhafofaletsa go reka diterekere tse di dirisetswang le didiriswa tsa tsone ka ditlhwatlhwa tse di kwa tlase. Ba re jaanong ba mo maemong a mantle a go atla maikalelo a puso a go ntsha dijo ka bontsi go fepa Batswana le go rekisa kwa ntle. A rutlwe pego ka Emmanuel Rapoa. Go tswa go lowe lefatshe leno le ne le ntse le itsege ka go ikaega ka temo ebile le kgona go itshetsa sentle ka temothuo e ne le yone fela botshelo jo bo feletseng jwa Motswana. Mafatshe a itshetletseng sentle itsholelo ya one phuphuma ba tlhoafaletse thata go nonotsha mogama wa temo. Lefatshe la Botswana le lone ga le a salela kwa morago ka temo ena le bokgoni jo bo feletseng jwa go godisa itsholelo ga mmogo le go tlhama mebereko. Ke ka mo puso e sweditseng go thusa balemi ka sephatlo sa madi mo lekgolong go nna le didirisiwa tse di maleba tsa temo. Mo nakong ya gompieno re ke bone thuso ya lenaneo la temo letlotlo. Ke le bone yalo lenaneo la teng ke ntshitse hafa lenaneo le ntsheditse hafa. Terekere hela madi a yone it was 455,000. Jaanong ga bona hela gore go kgaogana jang. Jaanong ra e tla nthusa thata mo katlegong e ke e boneng jalo ka gore e tla go sa mo sepelo a mo a temo a go leleka bokgola. Sa me jaanong tota ke leboga thata puso ra go be e re gopotse go tsa re diretse se re diretseng ka gore madi a kana re ka ke motho a bona gope a gompieno puso e bonyeng gore go botoka tlhabolle Batswana ka one. Thulaganyo ya go tlaletsa balemi go reka diterekere le didirisiwa tsa temo tse dišwa e ntse tsweletse sentle. Tshwantse a bole Motswana hela o dingwaga di 18 go ya go godimo o na le tshimo kana o hirisitse masimo kana wa dimile masimo ya leng gore a diekere di roba bobedi go ya go godimo. Ke sone se leng gore sa tlhokagala ga e tlhaole ebile ga e lebe ope gore ntse ha o se tsona le bokgoni hela ba goreng o ka ntsha 50% kana sephatlo gore mentanta sephatlo mo madi a le goreng di dirisiwa tseo le terekere di tlebe di lopa madi ao wa qualify. Dingwe tse dintseng di eme pele lefatshe leno go ntsha dijo ka bokete ke tlhaelo ya didirisiwa tse di maleba tsa temo. Fela jaanong se e tla nna selo sa maloba ka puso e munetse marulana pele go ema balemi nokeng ka didirisiwa tse di bogadi bo gaufi go tlhomamisa gore lefatshe leno le a atlega go ntsha dijo ka bokete. Emmanuel Rapoa, BTV News, Matšhana.
Lephata la dipalamo le ditirelo tsa setšhaba le simolotse lenaneo la go saena ditumalano tsa ditlhabololo le dikhamphani. Tona wa lephata le re Eric Molale o tlhalositse fa ba saena ditumalano tse di mo pontsheng go supa maikaelelo a puso a go lwantsha tshenyo se setšhaba le go netefatsa gore Batswana ba nna le seabe mo kgodisong ya itsholelo. O buile se kwa motseng wa Ngwatsao mo kgaolong ya Morolong fa go ne go bewa monanakago ya dikilomitara di le 57 ya Rakuna Sheep Farm le Maloka Ganyane. A re utlwe Pel Phududu. Lenaneo la peomonwana ya tselae ke nngwe ya go supa maiteko a puso a go netefatsa gore go na le ditiro tsa kgodiso ya itshulelo mo dikgaolong, go godisa itshulelo ya megama ye ikemetseng ka nosi le gone gore setšhaba se nne le seabe mo ditirong tsa dikgaolo tsa bone. Ebile gape le borakonteraka ba tlhaloganye gore ba na le maikarabelo mo setšhabeng seo, segolobogolo go tlhomamisa ditiro tsa boleng tse di felang sentle ka nako. Jaaka re le ga gompieno jaana banna ba tsile go saena gompieno ka moso ke dumela gore lo tla bo lo bona dikoloi di heta jaana ba holosa dikatakata ba hira. Taelo ya rona ke gore ga go hirelo ko nageng go hirwa bana ba Batswana mo kgaolong ye, go hirelwa mo dikgotleng. Barolong ke kopa gore ke lo lebogele bopelotelele jwa gore e re ga ntse go tsamaiwa jaana go dirwa ditsela le ditlhabololo mo metseng ya mengwe le dikgaolo tse dingwe lo nna pelotelele la ska lo hella puso pelo lo tlhaloganya gore ditlhabololo di tsamaya jalo di salana morago mo gongwe go lebega go le bonya mme lo ska lo hella pelo lo nna ka tshologelo mme gompieno tshologelo ke ra bona ditsela ke tse di tla goroga. Madi a abetsweng khamphani e tla gantsela ke 653 million bula mme ebile go solofela gore e tla tlhamela batho ba metse e mo tikologong ditiro ga mmogo le go ba ruta dikitso tse di farologaneng tse ntseng di seo. Ke ditsela tse di ang go tlhabolola matshelo a rona di a ba gore batlang batho ba rona ba ya teng. Jaanong keletso ya rona re le khansele ke gore e hira bana ba ba mo gae e tle ka ba re senang dikitso tsa bone mono e ba e rute bangwe dikitso dingwe tse ntseng di seo. Re eletsa gore ka gore tiro e ke belaela e le madi mantsi ha bana ba mo gae ba ka kgonang go tsenya le bogo teng bo go fensa bore ba ba tsenye e re ba hetsa ba direle mekwalo ba e go ikwadisa go sele ba ikoketse ba kgone gore ba dire seo. The 57 kilometers or tla bere mo constructor you will it will be it's that amount of 653 million. Ra go direla lona esen rona. Our intention is to deliver the project on time as stipulated in the contract. Ka go ya tsela e go solofela fa e tla fela ka ngwaga wa 2027 mo kgweding ya Tlhakole. Pel Phududu, PTV News, Ngwatsao. Go tlhalosiwa fa Maranyane a na le seabe segolo mo kgolong le boleng jwa diposo mo kgaolong ya borwa jwa Aforika le go feta. Tona wa lephata la ditlhaeletsanyo dikitso le Boranyane re thulagano segogo o buile se kwa phuthegong ya lekgotla la diposo la borwa jwa Aforika e neng e tshwaretswe mo Gaborone Bosheng kwa neng a kopa diposo go atla tiriso ya Maranyane. A re utlwe Monica SETSWANA. Phuthego e ya bolesome le bongwe ya lekgotla la Sapoa e fa diposo go tswa mo mafatsheng ka go farologana a sebaka sa go kopanela megopolo ya go thabolla ditirelo tsa tsone segolobogolo ka tiriso ya Boranyane. Se ke tsela ya go netefatsa gore bajibareki ba bona ditirelo tse di thabologileng ka bohego. Postal operators are facing the challenge of adapting and innovating their business models to remain relevant in an increasingly digital world. Many are diversifying their services and offering digital solutions. We need to embrace new technologies, and I cannot overemphasize, in an effort to improve operational efficiency and service delivery, as well as to diversify into a wide range of digital products and services. The unceasing and rapid growth of e-commerce creates more business opportunities for the postal sector and posts. Go ne ga tlhaloso ha diposo di ntse di itemogela dikgwetho mo dingwageng tse di fetileng di tshwana dipoelo tse di kwa tlase le go tlhoka go amogela tiriso ya Boranyane mo go nametsang. I urge Sapoa to harness the energy
expertise, knowledge, and goodwill of the partners and technology suppliers that are participating in these forums to source for cutting-edge ICT and digital tools and solutions. Many postal operators had to lay off employees or defer hiring of new employees. Those are the times we are coming out of, and we hope we'll be able to move forward in a better setup. The Support Work Forum is committed to supporting postal operators in enhancing leadership, innovation, and value creation in the region. UPU has been urging member country governments of the Union to increase investment that will enable posts to modernize their networks for better service delivery. Diposo di lejwa e le bontlhabongwe jwa gore mafatshe a ka fithelela kgolo ya itsholelo ka jalo go le botlhokwa go tlhomamisa gore ga di salle kwa morago mo maitamong a mafatshefatshe. Dipalo di supa fa Mahama wa bodiragatsi o na le seabe mo go godiseng itsholelo ya lefatshe leno ka selekanyo sa 2% go ya kwa go 7%. Se se builwe ke tona wa banana bommetshameko le ngwao re Tumiso Rakgare a tlhalosa fa go le botlhokwa go beeletsa mo bodiragatsing jwa kwa magaeng ka seo se ka thusa go tlhama mebereko le go tlotlomatsa ngwao. Tona o buile se kwa moletlong wa Poka o tshwarang ngwaga le ngwaga kwa motseng wa Tsabong. Ke o lebogile Dipotsane wa bega. Ngwa ono mo letwa mmino wa Poka ono tsamaiso ya lelantha e sa lo simola ka 2016 ke mokgato wa ngwa wa pinagare ya sekaka o engwe no ke National Arts Council e ile mokgato o madi a kana ka $300,000 pula go tsamaisa moleto o Raragare o boletse ha le phata la banana metshameko le ngwao di kemedise go ema Mahama wa bodiragatsi nokeng ka boka thusa go ka bakanya itsholelo ya lehatshe leno. Dipadiso di supa gore magareng ga dipersente ile pedi go ya kwa bosupa a re le GDP le lehatshe la rona mme ke sone se re na re ntse re tswela re supa gore ga re godisitse bodiragatsi mebereko e ka tlhangwa mme ebile gape GDP ya rona contribution ya bodiragatsi e ka gola ka tsela e tseisang sekete. Re kopa jalo gore re kopele mo go taotona gore e ra tsa tsamaya le mahatsi ka nako nngwe a tseye setlhopha sengwe sa polo ka ka kwano ba se tsaya ba se ise ko mahatsi gore batho ba mahatsi ba tla ba bona ba itse mmino wa rona wa polo ka le gore o monate ka tsela tse jang. Maikaelelo ke go tshwara moloto o kwa metseng e mengwe ya kgalagadi borwa. 2025 ka ke tla ke sa ntse ke le mo palamente 2025 ya ka o tla bo tsaya pinagare go tsaya tiro e tsweletse pele ke pinagare o isa Oxford o e simologileng teng o e theegileng teng mo dintlong tse di itileng ga re ne re simolola boipuso le pele ga boipuso ke santse ke eme ka kgang ya gore 50,000 o santse a go emetse ra go bona madi a kana ka 7,000 pula mo festivaleng ra e dirisa mo groupong go bankanya dilo mo groupong go reka attire, keyboard, and ba bangwe ra e ba mo bankeng a re tlhoka sengwe go dira sengwe mo groupong. Raragare o rotloeditse mokgato wa pinagare ya sekaka go bapatsa moleto wa Poka le mengwe mo maranyane re itsewe mo ga ile kwa nte o kopile dithopha tsa Poka go ikwadisa le mokgato wa pinagare ka o ka thusa go ba thabolola le go ba ruta go dirisa madi sente. Ke o lebogela re Dipotsane Botswana Television Tsabong. Company ya PPC ya beetse mokgatlho wa Dyslexia and Social Support Services Botswana kwa motseng wa Matsete dimpho tse di lopileng 170,000 pula di akaretsa dibuka tsa sekolo, ditilo, dikhomputara, ditlhako tsa baithuti le tse dingwe. Mogolwana ya company re tuelo botlhola re maikaelelo a bone ke go fetola matshelo a Batswana ka ditsela tsotlhe ka jaana Batswana le bone ba batsisang dipoelo ka go rotloetsa kgwebo ya bone. Jessica Pilani wa bega. Mokgatlho wa Dyslexia and Social Support Services Botswana mono Matseta o simolotswe ka ngwaga wa 2020. Maikaelelo magolo le go thusa bana ba ba sa kgoneng go bala le go kwala ka ntlha ya bothata kana bokoa jo bo amang boboko. Tiro e ke e dirang ka kwano ke tiro e masisi thata ka gore ra thola gore a ngwana o na le bothata kgotsa o na le bogole.
go na le gore tlhaloganyo ya motho e bo e logilwe e le motho o ka dirang dilo tsotlhe mme a ka seka a bala a ba a kwala ka sekgwa re go bitsa re re specific learning disabilities go tewa go twe motho o na le bothata bo bo amang karolo nngwe hela ya boboko mme bo saame dikarolo tse dingwe fa e sale mokgatlho yo o simolola go supa fa o ntsha maduo a mantle mo go thusang baithuti ba ba tshelang ka dyslexia go ralala Botswana. Re setse re tsamaile dikolo di le 69 now mo lehatsheng la Botswana mme re itemogetse gore bontsi ba bana ga bana bogole jaanong mo ngwageng o hitileng re ne ra nna le a total of 47 A's from all the schools that we have assisted. Ba re su ke leboga dyslexia le bone matšhera mmatseta ka ba tshwaraganetse ngwana o ka tele le dyslexia ke leboga go mena ga di mota ba o keletsa e ba gola ba tlalela hatsi ka bophara ba thusa botsadi bo eleng gore na ba itlhobogile ka nna gore a ngwana o tata itse go bala le go kwala a ba ya pele ke doctor ke minister wa ka moso ke mobega dikgang wa ka moso. Le fa go ntse jalo dimpho tse di tla thusa thata mo go tlameleng baithuti ba go netefatsa fa le bone ba nna le bokgoni jaaka moithuti mongwe le mongwe. Re tle go rurifatsa one moono wa rona o ka sekgwa re reng we exist to empower people to experience a better quality of life. Tota re eletsa gore mongwe le mongwe botshelo ba go botokafale. Tiro e dirwang ke mokgatlho yo ga e bonolo ka jalo e tlhoka tshwaragano magareng ga bana le seabe botlhe go akaretsa makalana a puso le ikemetseng go netefatsa fa baithuti ba fitlhelela tsotlhe tsa ba di tlhoka mo dithutong tsa bone gore ba nne le isago e molemo. Jessica Pilani, BTV News, Matseta. wa itshwele bile dikgang tsa Botswana Television ra tswelela makalana a ikemetseng le setšhaba ga kakaretso ba kopiwa go tshwaragana le puso mo go tlameleng batho ba ba tshelang ka bogole. Kopo eo e dirilwe ke mookamedi wa Botswana Council for the Disabled Re Moffat Lewis kwa letsatsing la mafatshe la tiriso ya kolotsana ya bana le bogole ke gore wheelchair kwa motseng wa Metsimotlabe. Re Lewis a re kolotsana ya wheelchair e botlhokwa thata mme a gwetlha Batswana go thusa go tlhomamisa gore ba ba itlhokang ba nna le yone. Re utlwe pego ka Jessica Pilani. Lefatshe la Botswana le kgonne go nna le seabe e le lekgetho la bobedi mo go ipelele letsatsi la mafatshe la kolotsana ya wheelchair le le sa le ipelelwa ka ngwaga wa 2008. Wheelchair ke tshwanelo ya bao ba ba tshelang ka bogole ka jana e ba nolofaletsa botshelo. Se ya be lone molaetsa wa letsatsi le go ne go ipelelwa bo mosola le diphetogo tse di tlisitsweng ke kolotsana e mo matshelong a bao ba ba e dirisang. Karolo ye e tle go tsa thata batho ba Metsimotlabe ba ne ntse re ba beile ka go magoring batsadi ba tla gona go bantsha yaanong ba itse gore tota dithuso tsotlhe government o tsa karolo go thusa batsadi ba rona. Re tshoka re kgathale re le tšhaba ga le gore mo community tsa rona go tsetse go na le batho ba ba senang dikoloitsanatse and ebile gape gore tshwenye gore re dira eng re le tšhaba gore Motswana mongwe le mongwe ka gore go mo ke maoto a gagwe ebile ke right ya gagwe re dirang gore Motswana mongwe le mongwe a nne le koloitsana tsone tse tshwana di-wheelchair tsano kgang ya rona e tona mo ngwageng tse pedi tse tharo go eng kopela re le Botswana Council for Disabled ke thuto ebile ke go motivata ene goromente gore a oketsa spatšhe mme re motivate le dikompone tse di ikemetseng gore ga goromente a lekileng teng private sector le yone e ka kgona gore tsenya letsogo. E re lentswa e na le dikgwetlho bao ba ba e dirisang ba gakololwa go se inyatse. What is positive about being in a wheelchair? It allows you to be mobile if you need it. It allows you to participate in the community, to go to school and gain education, like we heard earlier on from the motivational talk. It allows you to train, to go to higher education, to train in livelihoods development and empower yourself. Disability is not inability. Ha o tlhokomela motho o na le bogole yana go batla o na le pelo le lerato o kgone go mo nea lerato ka gore ha o mo tladimola so sa ntha o nna bogale mo go wena
mme wa motadimola o itse gore ga gona sepe se o ka se kgonang. Palamente e sa tswa go fetisa molawana ngwagola wa bana le bogole o mo gone Batswana ba rurefaleditsweng fa makalana a tshwana le a tla berekela mo dikgang tsotlhe tse di amang bana le bogole. Ka jalo setšhaba se kopia go ikatumetsa mekgatlho e tshwana le wa Botswana Council for Disabled go ba thusa fa ba tlhaelelwang teng. Jessica Pilani, BTV News, Metsi Motlhabe. Kanamo ya mogare wa HIV mo bananeng e tsweletse ka go busetsa morago maitlamo a lefatshe leno a go nyeletsa gotlhelele bolwetse jwa HIV/AIDS ka ngwaga wa 2030. Go ya ka dipalo tsa ngwaga wa 2021 tsa Botswana AIDS Impact Survey Base 5, banana ba feta 63,000 mo lefatsheng leno ba tshela ka mogare wa HIV/AIDS, mme mo dipalong tseo ba feta 48,000 ke ba dingwaga tse di fa gare ga 25 go yang kwe go tse di 34. Se se builwe ke Dr. Kiabetsi go tsweng kwa lephateng la botsogo mo kgaolong ya Totome kwa pulong semmuso ya kgwedi ya banana kgatlhanong le mogare wa HIV le bolwetse jwa AIDS. A rutlwe Faith Dithethe. Mo dipalong tseo banana ba bomme ke bone ba di gogang kwa pele ka dipalo tsa kanamo ya mogare, mme go ya ka Dr. Tsiako seo se bakwa ke gore bana ba basetsana ba thalehela thakanelo dikobo ka bonako go na le basimane, mme ebile ba amana le borre ba bagolwane mo go bone. In Totome district, these figures they also mirror those trends that are seen annually. Currently, we have a grand total of 2,013 clients in the youth target group who are living with HIV and are also on treatment. So looking at all these numbers, the grand total across all the age groups for the females is 1,798, accounting for 89% of the grand total of the group. That is really alarming. This has largely been explained by early sexual debut of a girl child, especially with older partners, which is usually known as intergenerational sex. Sabe sa morahi mo go lwantshang mogare se botlhokwa ka jana e le yone modi wa kgodiso le boitshwaro jwa bana. Banana ba rotloediwa go tsaya boikarabelo jwa botsogo jwa bone ka tlhoagalo. Mo Afrika le lehatshe ka bophara re lehatshe lengwe le le lemokiwang ka botswerere a go tla mo mererong ya dikgang tsa go lwantsha bolwetse jwa HIV and AIDS. Mme re bo kgonne jang? Re bo kgonne re le di-families, re le malwapa, re le di-extended families. Re di kgonne jang? Re kgonne ka gore we are communities united ka mono o le mongwe hela. Our common goal ke gore re nyeletse bolwetse jwa HIV and AIDS. Lethoko la mebereko le itsholelo e reketang mo malapeng e kaiwa ha e thotheletsa koketsego ya mogare, mme seo se oketsa kgokgontsho ya bong ga mmogo le kgang tsa petelelo le tiriso botlhaswa ya bana ba ngwaga tse di ko tlase. Lethoko la ditiro di dintsi thata kana le lentsi thata mo bananeng ba kgaolwana Botswana as a whole, including Tupi and surrounding areas. Mme hela se re ka se lopang ke gore #mindset change. Banana dikgwetlho tse dingwe di ba wela jaana ka gore ga gona tsone ditirelo tse e leng gore gongwe ba ka go ithusa bodutu teng. Di tshwana le youth centers. Kokelwana tsa rona go botlhokwa thata gore re mo nakong ya gore ga kokelwana e leng teng mo metseng go nne le karolo kana karolo e rileng e leng gore ke yone banana ba ka reng ba tsena ba itekodisa teng. Lebaka ke gore re bona go nna le dintsho gantsi ga gongwe tsa go sa ta go itekodisa ko dikokelwaneng. Banana ga ba tsena ko dikokelwaneng ba ithela le rona batsadi ba bone re le gone gore le mo bentšheng e nngwe hela, mme seo se ba bangwe se ba iteisa le tsone ba tlhabiwa ke dithoto. Mothusa tona wa lephata la banana bong metshameko le ngwao Rre Botibili o kopile banana segolo jang bomme go ithokoletsa lenaneo la tšhema a boa a ba gwetha go inakanya le lenaneo la temo le toto go ikgapha mo tsietsegong e ba kwang ke go kaila le bodutu jo bo tswang mo lethokong la mebereko le letseno. Faith Dithethe, BTV News, Dukwi.
Banana ba mo dikgwebong tsa temothuo kwa kgaolong ya Bobirwa ba rotloeditswe go tokafatsa kitso ya bone le go tshwaraganela go lwantsha seemo sa phetogo loapi se se kgoreletsang maiteko a banana a go inakanya le temothuo ya sennela ruri. Lephata la banana bommetshameko le ngwao le ne la tshwere thuto puisano le banana ba ba kotseng dithuto tsa madi a banana a dikgwebo go anya mo boitseanapeng go lwantsha phetogo ya loapi. A rutlepego ka Mammusi Siska. Temothuo ke mongwe mohama wa go tsholetsa itsholelo ya lefatshe la Botswana. O tlhabolola palo e rileng ya setšhaba seno. Le fa go ntse jalo, phetogo ya loapi ke matshosetsi mo mohameng o. Go supagetse fa leuba le boa kgapetsa-kgapetsa mme dijwalo le leruo di tshabelelwa ke go swa. Ngwaga o fetileng wa madi wa 2022-2023 o ne a tlhalosiwa fa e le ngwaga wa leuba mo lefatsheng leno. Tane re rotloetsa bone banana gore ba tepatepanye le seemo sone se ba tshwanetse gore ba ithute go ikopanya ba nne le di-soft skills ka gore wa o yetse ga o ele. So ha ile gore ba ka ikopanya ba ka kgona gore ba teka megopolo ba abelane megopolo e ka ba thusang go tsamaisa yone dikgwebo tsa bone. Go ya ka dipatlisiso tsa lekgotla la ditšhaba, 22% wa setšhaba ga sena dijo tse di lekaneng. Seemo se se solofetsweng go golela pele jaaka phetogo ya loapi e tlhoafalela go kelema. Ke tsa ra bona gore letsatsi le le bogale thata la maeneo le mang la maeneo ruileng jaanong ya ka bone ne re na le ba lekalana la buang go tla go ba bontsha gore mme what are the mitigation strategies tse ba ka di dirisang go itepatepanya le phetogo ya loapi. Bone balemi ba ileng gore ba hatlhoga le bone ba banana in terms of the root crops le gore ra di tlhoka ko planting ya rona itlhalela gore in terms of quality ga isi ba go roge ga ile gore re sola gore quality ya teng ke be le teng. Thuto dipuisano e ne e biditse baitsanape ka go farologana go tsibosa le go tlhatlhelela banana ka maele a farologaneng a go itepatepanya le diemo tse di thata. Re ithutile gore tshwanetse gore re tshware tikologo ja gore e se ka ya kgotelesega ka gore re berekela mo go le tikologo ene mme re tshwanetse gore re ko pheletso re ntshe dijo tse le gore e ka re di tsena ko Motswaneng di bo di sireletsegile gore a dije. Dikgang tse di tshwanang mindset change gore re le banana re tshwanetse re tsamaye re ne very innovative ebile re tsamaye ka go fetola ka ha re ntseng re dira ka tego di-challenge tse re tsamayang re kopana le tsone re tsamaye re ne le ditshono tse di molemo mo go Bosheng Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o ne a tsene phuthego kgolo ya borataro ya lekgotla la ditšhaba ya merero ya tsa tikologo mme o kaile fa go tlamega gore mafatshe a tle ka ditsela tsa go sireletsa le go somarela tse di amang pabalesego ya motho le ditsa tlholego. Mammusi Siska, BTV News, Madinare. A re tswa Bobirwa re a kako Okavango morafe wa Overbaderu wa kgaolo ya Nkamele di kopile puso go lemoga le go tlhomamisa mafelo a ba nnang mo gone le go akaretsa mo ditlhabololong ka ba re se ka ba thusa go somarela ngwao ya bone le go sala kgomo morago. Se se bilwe ke moeteledipele wa Dikgang Conservation Trust re Moses Hikwama kwa moletlong wa go ipelela ditso tsa morafe wa Overbaderu kwa motseng wa Sehitwa. A rutlwe Maranyane Samakata. Ditso di supa fa morafe wa Overbaderu o tlile mo Botswana go tswa Namibia e le la ntlha ka ngwaga wa 1896 mme wa tla gape ka ngwaga wa 1904 o tshabanto ya kgatlampolo fa gare ga merafe ya lefatshe la Namibia le masole a lefatshe la Germany. Bontsi jwa morafe wa Overbaderu o ne wa bolawa mo ntweng eo mme bonnye jo bo setseng jwa siela mono Botswana. Ga e sa le nako eo morafe wa Overbaderu ba itsewe e le barui ba kgomo ba ba itshetletseng sentle mo kgaolong yang habe. Morafe o a kgoletswe go bo santse o setse ngwao e morago. Our culture and all the associated customs and traditions provide us with a common language and insight that enables us to communicate on a deeper level with each other and to express ourselves in a unique way to the world outside. It is therefore imperative to conserve, develop and manage this resource with long-term value and benefit to our nation. Gompieno morafe o kopa puso go nolofatsa ditsamaiso go ba letlelela go tlhabolola matshelo a bone ba ntse ba le kwa ba leng teng. A melao ya rona e ska ya nna mo go ting one size fits all. Molao wa Kotokweng go gona le masimo le meraka le magae ao a peko go bona. Wa rona wa Nkamele mo Nkamele ga gona masimo. We are all pastoralists ba khalagadi Batawana Bambanderu ba re lengwana masimo a rona a ko morago ga mantu
go all over. Le ha molapong ha dikgomo tsa rona di nwang teng. But we have never had a single conflict. Ya dikgomo tsa rona le masimo. Ke botshelo jwa rona. Morafi o rotloediwa go dirisa boranyane go tlhabolola go tswakanya le go godisa thuo ya bone. Ba itseng go ba leng teng ba re go ete go tswe dikonopo mo dinakeng tsa kgomo. Ba itseng ba re go ete go tswe di-handbag, dithako, tsotlhela tse di-seat tsa dikoloi, mabante a re ipantang ka one, tsotlhe tseo di tswa mo letalong la kgomo. Mme ke re ke challenge bana ba lona ha ba tswa ha ba ye go latedisa dikgang tse. Borra bone ba ruile dikgomo a bana yaanong ba bone gore ba ka di dirisa jang. Banana ba rotloeditswe go tsenelela meletlo o tshwana le o go ithuta ka ngwao ka le bone baeteledipele ba kamoso. Maranyane Samakata, BTV News, Sehithwa. Re ntse re le kwa setlha merafe e rotloeditswe go dirisa makgotla kana makalana a maleba go kwadisa le go somarela dingwao tsa yone. Kopo e dirilwe ke mogolwane kwa lekalaneng la botaki le bodiragatsi re tshireletso modikwa kwa moletlong wa go ipelela ngwao ya morafe wa Ovambandiri kwa motseng wa Sehithwa. Re modikwa re gape go na le dithuso tsa madi le bokaedi tsa merafe e ka di bonang go somarela dingwao tsa yone. Bananyane Samakata wa tswelela. Ngwao ile jwa ile tsela ya go itshetsa le go tswakanya itsholelo ka jalo mafatshe a bona go le botlhokwa go somarela dingwao tsa one. Re modikwa o supa fa puso simolositse lenaneo le le bidiwang Arts and Culture Grant le leng gore makgotla a ka nna 10 le bone a setse a bone dithuso mo go lone. O supa gape fa go na le makgotla a ditšhaba a fang dithuso tsa mohuta o. Go na le makgotlana a tshwanang bo UNESCO, go na le mo ting 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Ka December last year, the Intergovernmental Committee wa ene le ko Kasane. Re bua le gore mo Botswana re setse re kile rana le di-elements tse leng gore di listilwe. Re na le dinkgwana earthenware pottery ya ba khatla, re na le dikopelo tsa ba khatla, re na le seperu sa chobe ba fekuhani. Gompieno ana ka March ne re submita ya Hosana ya Bakalaka. Ke challenge Mbadiri Youth Association gore ba ikopanye le Maeseke mo kgaolong e ka kwano gore ba fa mo go ting District ICH Committee Intangible Cultural Heritage ka gore ke lenaneo le leng gore le ka gona go somarela dingwao tsa lona. Ke bua ana ebile ke re ka Machiana ba seperu bana ba bona madi a kana ka $94,000, which is almost 1.2 million from UNESCO. Go na le lenaneo le ko SIPA le le itebagantseng ke dikgang tsa ngwao le bodiragatsi le leng gore ke dumela gore le ne le tswalwa yana ka di 16 tsa February. Levy on Technical Devices Fund ena le karolo e leng gore le lona ga le ka ya ikatumetsa ha SIPA kana la tla ha ofising ra tla ra re meme ka khanya teng ya re mo rounding e tlanye ke dumelang gore ke ngwaga o tla gongwe le ka hella le bone sengwe se leng gore se ka le thusa go ikgodisa le be le godise le lone le helo le le hae. So manana wa ntsenyalo a ra tsenye mo tirisong re lebogeng puso gore e re lekela ka ntlha tsotlhe. Merafe e rotloediwa go ithulaganya gore ba nne mo maemong a mantle a go bona dithuso. Ga re organize sente, ga re structure sente, ga re simola re kopa matsana kana re kopa madikonte go a re palela ka gore ga go simola go te committee e kae ga ise e kopane, di-minutes di kae ga ise di kopane, certificate se kae ga ra ntsha di-returns. I challenge you here gore if ikopanye le ipankanye sengwe le sengwe se nne sente ka gore ha ona le file a go etetse sente ke gone ka gonang go bona matsana ona bo SIPA go bona thuso gone ko bo Arts Council go bona thuso ko bo UNESCO. Banana segolo jang ba rotloediwa go inakanya le tshomarelo ya ngwao ka ile mo diphatseng tsa go nyelela. Maranyane Samakata, BTV News, Sehithwa. Harbola kwa Borwa mo parlamente wa motšhudi Esther Mabusepula re meletlo e tshwana ya Madikwe Cultural Festival e tshwanelwa ke go lemogiwa ka jana e thusa go somarela ngwao e mo nakong ya gompieno e go magomediwang ke go nyelela. A re ka go tshwara ga meletlo eo ya ngwao go thusa gore kokomane e tswang ka kwa tlase le yone e nne le dikitso ka ngwao ya setso. O buile se kwa Sikwane ka mafelo a beke kwa moletlong wa Madikwe Cultural Festival. Lizzy Class o na le go.
Moletlo wa Madikwe Cultural Festival ke wa boraro ntse o tshwarwa mo kgaolong ya Kgatleng. Le fa go ntse jalo, maikaelelo ke go kopanya merafe go amogana dikitso ka ngwao ya Setswana. Ka jalo, se ya boele seabe sa barulaganyi ba moletlo o go ngwaka bana ba ba tswang kwa tlase ka go ba fa sebaka sa go ithuta ka ngwao ya Setswana ebile gape o tsisa kgolo mo go tlhabololeng itsholelo. Re lemogile gore ngwao ya rona ya nyelela. Re godisa bana ba ile gore gompieno ba godisiwa ke maranyane. So ne ke le ka gore tota ebile ke rotloetse bona bana gore ba tla ba bone ngwao ye nne re tshela ka yone bogologolo. Ya ka gompieno ne re na le bo merabaraba bo mehele dio tse le gore rona le di re keep busy ne re na go strateng go kana le mo lapeng re tshameka tsone dio tse. We are very proud as a village and as a community at the river villages. Gore le rona ra gola, people are now beginning to recognize us. And I'm telling you, don't take this occasion, this festival, this is a big thing that will impact positively on our local economies development. Bangwe ba bagwe ebile ba diragatsi ba ba neng ba tsene moletlo o wa ngwao ba tlhalosa fao ba solagetse molemo ka ba kgonne go ithuta mo go ba bangwe ebile gape o bangwe ke tse ba di bareki. Se ke se itumeletse mo ngwageng wa gompieno ke gore go lekile go tsenngwa ba diragatsi ba mo gae thata le ba bangwe ba banana le ba tshwana le bo doctor ba mo tota ba ile gore ba na le kgogedi. So tota ya kgolo nka re ke itumelela gore go tsentswe ba diragatsi ba mo gae ba le palonyane e ga godimo. Re rekisa dilo tsa Setswana ka kakaretso go tla di dinawa ke na le tsone la ke sa di supa mo gompieno. Mela ya nthusa ba re kgona ra ke tayana ga go le batho ba ntse yana. Kgona go rekwa ka botalanyana ba sela yo be ke kgona go bona madi ka bontsi go sa tshwana ke tlholang teng mo gore mo go sala go tlhola go sa reka mela go le eventana go kgona go tshwara sengwe tota go a bona. Moletlo o go tlhalosiwa fa o tla tshwara ngwaga le ngwaga e ntse le ka maiteko ya go somarela ngwao go tswa kokomaneng go ya kokomaneng. Lizzy Class, BTV News, Sikwane. Tona wa temothuo re Fidelis Molao a re puso e rulaganya lenaneo la thuo le tlotlo le tla thusang go oketsa dipalo tsa dikgomo mo lefatsheng leno. Tona o buile se kwa merakeng ya maitengwe kwa neng a abela re Bejela Tlaba po ya Beef Master a le mothomong ya Gatotona Dr. Mokgweetsi Masisi fa buisa phutego ya kgotlangogola kwa maitengwe Gatotona ona ka fa re Tlaba e ne ile ne a betsweng po mo kgaolong ya Nkange mme ona se ka a mogelang teteng ya kiletso mesepele ya leruo ka nako eo a rutlwe Bethany Mando. Morui mongwe le mongwe o na le toro ya go rua poo ya letsopa le le tlhabolotsweng e tshwana mme Gatotona Dr. Mokgweetsi Masisi o pofile dithako go tsosolosa mogama wa thuo o neng go lebega dipalo tsa dikgomo di wela tlase ka go abela barui ba ba itekang dipoo. Ke poo ya masome a supa le bohera bongwe kgotsa 79 go abiwa fa e sa lenaneo le simolodisiwa. Re Bejela Tlaba yo ile morui wa popota mo maitengwe a bo a moheletse a le thaeng fa a mogela mpho e tswang go Gatotona Masisi. A ke lebela ke rena ke a tsoga ke tse mathata ke magere mpho ke ya mokgetsi tota ke ta ithokomela go le uba mme ke ta le ka bojote gore tota poe ke ithokomele go itella pola e phaela ngwago o tang. Ke motho e leng gore re disanya hela thata le ene e le motho e leng gore o dirisa maranyane a leng gore re le ba temothuo re rutwetsa gore balemi le barui botlhe ba ba mo kgaolong ba dirise gore ba kule one mananeo one ao. Tona wa temothuo re Fidelis Molao a re go abiwa ga dipoo tse go thagolela tsela lenaneo le le bupiwang ke puso la thuo le tlotlo le le tla rolelwang setšhaba mo nakong e sa fediseng pelo go tla go araba dikgwetlho tsa thuo. Lenaneo la thuo le tlotlo maikaelelo a mangwe a lone e tabe e le gone go bona gore re ka tabogisa jang. Re buile ka dikgang tsa bokgwediso ka satla tse e leng gore le tsone maikaelelo ke gone gore re tabogise go ntsihatsa leruo tsa diso ya lone e ga mmogo le e boleng jwa lone gore re tle re kgone gore Batswana ba kgone go itirela ba kgone go nna le tsotlhe tsa
tsa botshelo tse e leng gore ba ka itshetsa ka tsone ka gore ditiro bontsi jwa tsone di a go tswa mo temothuong. Ra go leboga thata ka go o tle wa ta re tisetsa kgomo e ta tisang pharologanyo mo dikgomong tse re nang natso ka bontsi re santse re na le tsa Setswana mme raitsho seo se dirileng sa le bosegela thata. Mo maitengwe mathata a aparetseng thuo ke dibatana bogodu jwa leruo le matshosetsi a bolwetse jwa thoko le molomo ka jana motse o samile molelwane wa Zimbabwe. Mme dibatana go gongwe date di goroge gone ke kga ya gore go tlhokomela ga teng re ta re bata gone gore gongwe le bone ba tlhokomela leruo e te tlhokomele thata o ta itlhokomela mme le tsone diphologolo tsa naga di te di tlhokomele thata gore e te e sireletsega ka gore re sologela thata mo go yone. Dikgwetlho tsa kgaolo e ra di itse ka gone go tshabelelwa ke dibatana ka kgosi sa tswa go bua go tshwengwa ngwe ke ditlou jaaka re itse go tshwengwa mo gongwe ke baagisanye mme go tlhokagala gone gore re le setšhaba ka kwano re dise melelwane ya rona ka ha re ka kgonang ka teng re thusana le ba sepodisi re thusana le ba temothuo gore po e tswele barui ba le bantsi mosola re dlapa o gakolola go inakanya le thulaganyo ya kgwediso ka seatla le go gama meroto ya yone gore le mo bosiong jwa po e a kole peo ya maemo a kwa godimo. Bethany Manto, BTV News. Baitshwari di ba phegelela teng ga dikgang tsa rona tsa nako ya bosupa mme morwa re Thato Kgosimore o eme sentle go re neela tsa metshameko. Raitsho re kopana gape raitsho le teng re gano a re ga re le weekend re neele tsa metshameko. Thank you. Tsa metshameko tsa Botswana tonight hitle go gona ka Thato Kgosimore a re le bepego e kwa setlhoeng phirmaneng eno. Metshameko e ka ilweletsela ngwe ya go tswakanya ga le go tsisa tlhabololo le kgolo mo itshololong ya lefatshe leno. Seo se tlhalositswe ke dibuika go farologana kwa moletlong wa go ribolola semmuso le go baakanyetsa motshameko wa mabole wa Rumble and the Kabango kwa motseng wa Maung o solofetsweng go tshegediwa kgwedi eno e ya bokhutlong. Kagiso Molele kwa ka dintlha. Morago go lemoga boleng le seabe sa metshameko mo kgolo le thabolola itsholo ya lefatshe leno, mekgato ya di-Eagle Boxing Promotion le Seth Resources ba tshwaragane le mekgato ka go farologana ba bone go le botlhokwa go rulaganya metshameko ya mabole mme seo e le go tisa le go rotloetsa bojanala ja metshameko e seng mo lefatsheng leno fela mme le go ralala kgaolo ya Aforika ka bophara. Today marks a significant milestone as we embark on a journey that not only celebrates the spirit of boxing but also showcases the rich cultural heritage and untapped potential of Botswana in sports as well as sports tourism. We are gathered here not just as spectators, but as contributors to a movement that transcends borders, unites communities, and places Botswana firmly on the global map of sports tourism. The passion, dedication, and talent that fuels this endeavor are truly commendable, and I am honored to stand before you as we commence this remarkable project. Dikgaisano tsa metshameko tsa selebego se go solofetse go ditse phetogo e tona mo matsholong a batho ba Maung ga mmogo le go fetola selebego sa metshameko mo lefatsheng leno ka kakaretso. This for Maun is a big thing. You know, Rumble in the Jungle, boxing. It's going to be my first time at a boxing event. I'm a big fan of boxing, actually. But in Africa, Botswana, you know, I can't wait. I can't wait for the event. So yeah, let us all, guys, you know, keep supporting our guy. What to expect on 30th of March? Fireworks. Exactly, fireworks. Apparently, so the Asians are coming here, so we're going to show them how it's done that side. We therefore hope that this event will not only boost the tourism sector of Botswana and leave
the lives of Botswana, of people in Mau, but also help boost that of participating countries, especially our neighboring countries. ntwa ya mmamma ya kgaisano eo e go solofetsweng go sologelwa ke boramabole go tswa ko mafatsheng a Zimbabwe, Zambia le Namibia e taba e kopantse mampudi wa World Boxing Federation, International Super Bantamweight, makgetho a le mabedi mo a bingaka le ramabole wa lefatshe la Philippines Max John. Ntwa eo e tla thagolola tsela ke dintwa di le thataro tse mo go tsona lefatshe leno le tla emelwang ke boramabole ba akaretsa Stephen Bagwasi, Kagiso Bagwasi le Kutlwano wa Gaketse magareng ga ba bangwe. Kagiso Molelekwa, PTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela mookamedi wa lekgotla le le akametseng mabelo mono gae la Botswana Athletics Association Moses Bantsi o kaile fa go santse go na le mabelo mangwe a saletseng kwa morago ka go a tswa batabogi a re selo seo ke mathata a tshwanetseng go ka tshwaraganelwa go rurifatsa fa e sa nne selo sa sennela ruri. Bantsi o buile seo kwa phuthegong ya ngwaga le ngwaga ya lekgotla leo. Ryan Kgengwanyane ka pego. Bantsi o kaile fa go na le mabelo a le mmalwa a santseng a saletse kwa morago ka go a tswa batabogi le ntswa mabelo ao a nang lobaka a tshegeditswe. O bile a supa gore go bo e le bone ba letletseng mabelo ao ka fa molaong maikarabelo a go gwetlha beng ba mabelo ao go duela batabogi a sala le lekgotla leo la BAA. Gaborone by night ga ise e duele di-athlete. Gumbuga Franstar ga ise e duele di-athlete. Orapa marathon I see dueli the athletes. So konemo o sa go supa mathata ona wa sai go ranga ka re although hanga ka re ke nna ke ne ke organize, but at the end of the day le sanction no ke ma ke re ke bo ma again. So we need to own up ka dio tse dintseng ya lo batho betso. O supile fa ngwaga o sa tswang go wela e ne le mona magadi morago gore ditlhopha tsa bone tsa ba neng ba di rometse go dikgaisanyong ka go farologana di akaretsa dikgaisanyo tsa ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 20 tse di neng di tshegeditswe kwa Ndola, Zambia ga mmogo le tsa di-World Championships tse di neng di le kwa Budapest, Hungary. Mo godimo ga moo batshameki ba le batlhano ba setse ba iponetse phatla kwa di-Olympiking tse di tla tshwarang kwa Paris, France monongwaga. That outstanding performance tumelo ke gore ngwaga ono re ta e tsholetsa go heta gore re nne le mo gongwe re break a record for the first time re ise team e hetang any other team ya di-Olympic and gone mo tumelo a rona ke gore re tshwanetse re go tshwaraganele ba rothe ka ga le ntse re go tshwaraganetse ka teng re se ka ra go itsapela. Fa ritela Bantsi o ne a rotloetsa maloko a mokgatlho oo go tswelela ba bopagane gore mokgatlho o tle o golele go kitlana. As affiliates of Botswana Athletics, we say we will have annual general meeting annual, OGM annual, and on the 4th year we are having an elective AGM where people raise their hands and get elected. But re bona ba bangwe e le ba e leng gore bona ga ba sa kgona go nna mo maemong, they destabilize the association. And how about destabilize? Bakwa ka le ba bangwe ke nna moobe o go ra gore go nna mme gone mo batho betso I'm calling it gore a go goeme re bope this association e tswelele e nne yone. Lekgotla la BAA ke lone le le rometseng palo e ntsi ya batshameki go ya go dikgaisenyong tsa mafatshe a Africa kgotsa African Games tse di tla tshegetswang kwa Ghana. Se e le tsela nngwe ya go oketsa dipalo tsa batabogi ba batla iponela phatla go dikgaisenyong tse di-Olimpiki tsa monongwaga. Ryan Kgengwanyane, PTV Sport, Gaborone. Mo go tsa kgwele ya dinao mo motshamekong wa Orange FA Cup o ne o tshamekelwa kwa Shoshong VDC Grounds maabane. Setlhopha sa VTM se fentse sa Shoshong United ka dino tse 2-0 go iponela phatla go tsa bofelo tse di 16. Lesego Motlhabankwe ke ena a butseng dinno mo karolong ya ntlha ya motshameko fa ya bobedi e tsene ka bogosing fila mo karolong ya bobedi. Mo metshamekong e mengwe e tshamekilweng maabane, Mbalakalungu e gakgamaditse BDF 11 ka go eragela ntle ka tse 4-3 mo thagong ya di-penalty morago gore ba tshameke maleka a lefela setlhopha mo nakong e tletseng. City Kings ya ko Gumare le yone e dirile mosepele wa Mochudi Center Chiefs moleele morago go ba fenya ka nno tse 4-2 ka thago ya di-penalty ba sena go tshameka maleka a nno setlhopha.
Pula Roofing e fentse Desert Ngau ya kwa Tsabong ka nno tse 3 go 1 ka thago ya di-penalty. No go le thata ya lejwe ka dithago tsa di-penalty. Re ntse re le mo go tsa Orange FA Cup Botswana Flamingos le bone ba netefaditse fa ba fetela kwa tikologong ya tsa bofelo tse di 16 ka go fapha Extension Gunners ka dino tse 3 go 1 mo motshamekong ono o tshamekelwa kwa Lobatse Sport Complex tshokologong eno. Dino tsa swa di tsene di nositswe ke Samuel Makhoro mo karolong ya ntlha fa Mcebisi Moyo a nositse ya boraro mo karolong ya bobedi. Guna yone ya kgona go buisa elengwe kwa morago ka boipelo wa itse mo karolong ya bobedi. A re bona gore ba ne ba se dira ka tselentseng jang gore motshameko ntse tsweletse re tla tsamayantse re bua gore ke ba he ba ka disang pharologano gore extension gona ba no sa notata swa Flamingos Samuel Makhoro go tswa mo sekhutong 2 versus 2 a re bone motho ntshitse motho Msoko Banji o se dirile a ba dira jalo Samuel Makhoro 1 versus 1 o tla dira ka nona le Mzala ba re wa moretelo thoma ka marago a batse ba itshela Samuel Makhoro Samuel o bona ka kothokotho ke Mcebisi o tla dira ka nona Moyo o se dirile Mathaselong Mankanku o tla dira ka khole in the 18 area Boipelo o se dirile Boipelo wa itse. I think I spoke about consistency, that the second round we want to do better than the first round. And our first 2 games on the league, we did well. We managed to collect 6 points and clean sheet. And coming today again, I think we spoke about Lobatse as a ground where I think we have done well. We have never lost. It's our lucky pitch or it's our hunting ground. I'm happy overall, especially in terms of progression. But I might say, our opponents at one time, I think they were having the ball more than us. We conceded 3 silly goals. But I thought on the balance of play, we played in patches. There were moments where we were good on retention. Very good, like you could not distinct between which one is Premier and which one is First Division. But in football, you know, there's no point in playing so well, but you cannot find that pocket where you can hurt your opponent. There were moments where I thought Vuyo could have played that forward pass to find the run. And there were moments where my strikers could not run behind the defense to play that ball. And where we went, played that ball, where my number 9, that young boy was running behind the defense. Koro Vanda West Wese. Pero ye o re tlisa jalo ka bokutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight ke buisetsa tsotlhe ka go o lebile Samoka. Right, so o di begile ka bokgabane ke itumela gore City Kings ya go Gumari e dirile diaba. Ke bona ka no ja menyanyo kana ha ke bala pego ye. Right, so a re kopana ga tlekana kwa boherabong. Thank you. Wait, so a re pele re di khutlisa re gakoletsene di tlhomile kwa setlhoeng. Tona wa lefatshe la Estonia re ala Caris o tsoga a goroga mono ka moso mo letong la semmuso la malatsi a mane. Balemi ba ba thusitsweng ke puso ka lenaneo la temolotlotlo ba lebogetse kemonokeng eo ba re ba thofofaletse go reka diterekere le tse dingwe. Metshameko ka go farologana ga e kaiwa ka godisa itsholelo ya lefatshe le ya batho tota. Wait, so di ba kutlwetseng fa dikgang tsa rona tsa nako ya bosupa ra tswela le thulaganyo. Africa is calling, and Botswana is ready. Come to Botswana and unwind. Come to Botswana and explore the beauty of our country. When the dust settles, we will be waiting to receive you. Come explore, experience, and enjoy. Botswana, our pride, your destination.